بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوزو تكوفو عندنا كان بشروني خير ما لنكون ملي وارما زين سنة زي الدنيا وتكوفو سكولالو نو تفanya taratibu nje nifanye direct banu lo muhimu haku nade swala hamu ya nyasi kems gamjonji ambavi haruma maswali kama kasikitisha haku usu ila namna ya hizi dola kau kartura Mwenyezi Mungu kau ngazifenshi hao maana hizo ndizo mada mbili kau zinimisamano kwa leo watukufu kwa juzi bandu ya hanyu mono video ya mwana nyasi kems ya ukaya mono kabadhi ya hatu tena si urungu abantu nadi husuzi la namna ya mwana ubana wa kihatu ukaya bandu ya wandu hatu kwa rele wandonondo ufikiri balangare mao kems wakansi harumawe mazababi wamjini hao boda juu wafanya taratibu yokaya wadodai haina juma wadodai za hao harumwana ndukongo usoni harumwa ya daula ija wakama ya nyau mzima handisa salamu wanama mtukufu telaki wakama ya nyasi mzima ya juma ya kayabira handisa waraswali juma wadisorongo zalama dhamana ikaondo walusoni mwimu wa daula waonesa ukangela murunde ze faida ngela murunde babiza haziri fanye simaza babinga sina bahami njiri wane bwana yinu karchunda barongo lazima lazima ba warongo ili wahunde barongo wafanye ija imanya mzima wa hafanya ila namna wadungana harongoa ija kemsi hakajarongo juma ya dunga kemsi mujene sokana ranzi hali hana swila ya hana shoradishai kura nzima ore bujuandu wakawenshima ore tujuru yetu shiti ya uposhoni juzibano hachaka ushemeza ila namna ya udai kihao alafu ngamjoze nguo za kipakistani zila ishonedeshi roha hashizingara shabu ya shizingara tujuru ngudai zila haki usu wala wa mazababi waisho mjini hao shakaja kaneshono dukana hashizingara hao menase shakemsi ngamjokara nzibo trasi umru konga siwa zima sina enga ruwana wembana yunu juma usute ni mwahe daula halafu ija wala wanru wende ulamnji wadewarange wa mfangilia tartibu yokawe wa mfanye konvokasyo ili wamshitaki ili ya jarengwa bahato wa shonode hakomina suwa baba wengaba sisir kadaro nese siwanyanya wa kemsi kawsukar mwa lebangwelinu rifanye muhimu ripartage video yinu ili waswiri ya madhamana yokaya ngabo wajijibili yao waonesa ukamdo iso ni warumani ya we daula umwiswanyo dauno ngamtuja mdoro ngwa maulu mrengo mfungwa la aminukana tudo banu redio shangaru jokana haina bahanu kwa tsoha unafiki jenuka na mitsi paruza babanu kana amumjina la ya wo tsiramboka wandu walusoni mwemhu wa daula walormezi hazi wabalilia walandruwa wanae bwana wakati paronesa mfano wa kombela nyanzo siwonesokana kabumria pa kombela nyanzo basi hapa roho andu waje walize kwa hwa wazono zejiba wardi wareje ikangwanzo wardi wale maele wanikwa wali wardi wareje hakadara roho ngwanzo walele ko amba alillahi munyenyungu wengega aminukana wandu wenji kaundo alobo haribanu ani wanoru ko waparo harumale kombela nyanzo wanzo watsola nenyungu ngekale okemsi haonokana umana mkomori uyenshibo tiju wanzo baadhi afanye au wanzo adailiye mazababi ya madai yo haki yo tidezizia undo atima morezo soso ya shembeza ukangara tabia hao au rujanzarile utimva umrajina kauna mtoroha na umenyezi shahoka ya waonese yale mahutajo ya hao kamonokana yo muhimu hako wenge rijuanza message beshe daula madhamana walwarume daula yokamtsikiri mdotu laruma piaje harma wanru ikaongo badzimananyi watu wabaema tso harmala ndukondo wania wembana yinu salamu malama mtukufu sana kwa satwe kanga wanru walwarume mbana yinu wanao wanzua baliliwa ni wanru ko waja waparo harmale kumbela nyanzo ala kulli hali karna ujibiwa swa rahima ruloni ngoni mwanyi ribabu hao lazi wao rambao siwezi rambao zima pedera rambao haina kiudashon sipia ransumerlo banu kana ujiba loro ni mwanyasi kanga sibazima karwana wembana yinu haukweli
leo jeru hundukana hande harengwa hatabishiwa hasibabu kangu tsaho zila haki za hahe au tsaho zila haki za hema za babi winge nemfai tartibu manama telaki asana gosa tori mpartage video mitsilo mombe ni partage haku shana mpartage video yokana lazima video madeni wasule madhamana ili nana habari za komori ni urongo abantu njaparo amba habari za komori renge video yinu shati jojibe video yinu habari za komori otukufu hanyu video yinu muibitse ile madhamana waone ukaya ngabo wandu wanzua wariteha muhasara swandukori jitolea ngasibanu ngarwana wembana yinu wenge yonde mada ya mwana mtukufu KEMS yokana usukalelo hunu hakoparo harma witweri yende shiliwa hasibabu daboko hapa si wanashononde au hazingara shononde alorke shononde kajashizingara au mena so kane jumsengelangu jomuwa au ke hasha haiseye yareme mru sha isho hashizingara hokaya dabo sharoho poshoni hai okaka udela za kiza jiruka nga wandu wenji kawo mizamba nadi au zamba nadi wawani yawe modaula au mwani yarangu hale wabaliliwa wala rukondo wasoni wabalilia kwa twanza waende dhamana kwa twanza waende wadaimano ngo shawa kansi no wanduko wa aminoka kwanza wafanya siasa na ufanya siasa lazima uvuro wandu manule we mwana masana gosato erina mi sisi kartuwa na bwana rengo hazini okasisenga se hazini kariti wantsiju shawala wananya si walobonsi wantsiju mwanama KEMS mwanama telaki walazima wahunde faida wakanga mwade yao ngamwala pizao kama boti lazima wahunde faida okawaro lobontsiju wanawe bwana narkeradhi mratsuisha mrungurongo mrandi sopano beha na kajadeziwa shanu makaulu kongarambao ili irundeze faida werwana wembana yinu yokakeno kiri hena rongo batso faida mratsikira hadalo miuzamba bana nadi hata waloki nyume nasi wawanaze faida wazilindao harwandu kondo wahimilia wajuanze uzitswani hao wakingona esi shatsukari ngwa wani yaonsi ukaneka kweli wanu wakuwani yansi wajoele wayokana lazima bakidhoma na mzima yatende lazima bakeuso lazima bakiprogramu lazima kebanezero ngozipangwa wazo sipia zingarambi wao zo rezijua rike madhamana haina ngozuko bjiri notsine hizibirao shangwa bada yao walari waroha walaja wajatu msajajaru mwenzi na muaminukana yezifikira zao hizo kazina waswili watukufu kamdona nje mada ikawo ketufana ni mada yinu salamu DJ Sai imada ikawo kamunjio banu DJ Sai gwajala zinde zemada za haho irenge ujiwi na nuweno rono yaukaya inu mada ya ki dola dejela dola ikaunga zifanisha hova kasina manyasi ikaunga bondola ya kimirande chansina winji ya pia shamjone sawo uso ilimri ya elewe baada hapo hajaru mwensinu arengwani mwana mshe hajaru mwensinu baada hajaru mwensinu waja harumwebe zimiraru ya mwando watsaha yafanye ukumbi wakawa mwene sokana haina mri ya mwensinu ya rengwa ja mwensinu lazima yafanye ukumbi famiza hao wajireme wafanya ukumbi wafanya mifumo miraru antibu remezi miraru bo baada ya mezi miraru wajardi sana watsahe famila yokabangela dimo mahani rene wafanya mashughuli unjeda honi ifamia hao woneso kana karna shida juziri fanya ukumbi no indo ya juzindo ya haja rendera fanya ukumbi kasina mezi miraru mjemri tsahe yokarendera fanya mashughuli yokaya njeda honi katsine nafasi hiyo gwa hatemba bola sigiri hata imbabahe mwana msha sigiri hata harejei wala mwana henda mabukabo ni livre de famille bati hunu ndume ulokomoru jolole mwanangu he ada mwahani abo birada mwendao legiruloli si hata wala mwanamme hatowa ya livre de famille hanika yembaba yoka hahundu ndume ulokomori ariwa ndi wafanye mashughuli ya mungu towoi zihise bawe haharaya hauwe katsina zemwanye zukaro yende ashide afanye mashughuli la kuli hali yorogo nziro sizia yabo ngamjina nuambapo pande huo imade hapili husu zendola zinuizo ngamina zuki wangu ikawo ngamjo vumbwao mjikawo do ezuki wangu huo yalaya halaru mjim tukufu asiju yabo owaka waremanao kwa juju hadisi halola mwana mshemauri wazaya hajanga na mwanamshe ya mlela hata ya wasiluka ya lolwa
mwanamshe huo haide hajua mrumme ulo harumo mji wunu. Baada hapo hamba kwanza mlole wala waharaya kwa jaka wakubali ligirila lisihi mwanamshe hadungana ni mrumme wende wa uno mufti wa hatu lo hunu yandi hawambize mufti ambakana tina ujumbize mwanamshe woi watina mbaba hahe yani watina wali. Baada hapo kazi jawajibia wende wa uno fundi mrajina fundi mrajina huo hasubuti hawambi okana gamjumbizani shamtini vumwesi mwahangu hawambiza. Baada hapo ola mbaba mwenye mwanamshe hajuoke mwanahe hambiziwa. Baada hambiziwa katujue mwanahe ngenda hubi hafanya tartibu ende atsahe zila familia harumu wandu wende waone ifamia he mwanamme heni wandu katungo haraya huendaho dahoniho. Mbaba mwenye mwanamme de adeleze hadisi ya ukaya izono emana nasubuti na njama za suisha zinwindi ukaya zinurungoko ngari enshoso ntipia yokale onga mjuko juhande na benga mnarge ani mrakene mwanamsho hacho shokana ende halolwa nengela dimu mbabahe atowe ya amri awe mwanambahe hauma yenye mbabahe haumba ya hahe ya zambabahe shado kanabo leo mbamvi ya mafundi ngamsubutio mrede hakansa bama amanzo de sairo tra sairo hamba kana kamjumbizani shamsini vumbuwe yabo hiyo dola yabo ya fundi wakafanya dola hiyo uhansu kabufanya dola fundi wende warenge mwana wandu watina wali watina dhomana watina mbaba watina mbaye watina mwana mbaye usubuti umbize unde macho kawambie owa ili yokamuzisi wambi mtini vumbuwe na mweza nyumba mwendole sekiri wala watu enveloponi ke fundi yawezi hisa yao. Salamu mwanama mtukufu zuki wangu Amiri yabo mimi ngamono kaka sar musikiti fumu igwagwagwagwa riona ulifanya mwe mashughuli yanu na rifikirindro ngamtawo pande uonje dunurejeisha ngamrejo ya mwando yaukaya ndugu kwelewaje yaukaya leonga kuno wana banu rudo wahuza mana bonga ruhuza wo wana komele unjuku kana mwana ni jenire mukumbi banu nundrema pesa njawahina njamo harumwensiru shapo wakatula uwo ngondrengo ka mahani wanzo rifanye mashughuli komori nongo jukaneka kwamba zero hizo kazi na mkinishia kama jabana wafanya hazi haundu nafasi hakangenge mru wapo nsiju geno banu borema ngena mnamtsako hula ngena jam gemru dafanya shughuli shapo leonga mkona mwana mshe ndena fanya ukumbi ndinda mande mru mshe walokana ngala remote sena babu hema pesa na wende daho ni mahani nizono kokozo upangiwa yabo yo namne kao zipangwa yokana umuhimu na rachumrenga rundema pesa rimtoa rindiringa wasaru ndema pesa ala kulli hali wanasha hatu mazalo abantu ngamwelewao ndo eshikomori nyiwelewe shikomori rongo wao banu namremnyezi Mungu zerongo zinu yokana banu lewo kawale umbaba wende haurenga umzazao ngonesokana tsokubali bango juwa bansina ulibwa sipatsa sifenja mzaze sahai mwanaho wanzo ulone harara wanzo ulibwa azamvuzaho shaumambia unike mrume kaundo ya manzao shawitso sagiri ukana wewe ngotsoka darenge mrume ujukana mwanaho katwanze mwana ya katwanze mrume woi bahari wanzo ulibe unrema pesa udiwa zokana wala mwana azalwa jenu kauzaya parce que wala mwana kaunza zahinga na mwomba bae hawa zalwa ni mbaba shawungwa ngaloze faida zaho bomzaze yokamwanzo ulibwa bawe mwanao wewe hutanga mwana nyikumbi wende haruma nyikumbi hutowa ngo lazima ulibwa godwa hunde matso yokana yabudi wazokawe la mwana azalwa wambabo mimi ngamtso kubali iliri eza hakuzikiri kama nswabili ija ukago wanzo kujumtowa la kuhususilamu yabonga rifanyo ndola je harumwensiru kabwandu wanzo jerbaliliwa rikeba nuruka kama mishindano ya siasa yokana wala katsuhenda wala ngwendo na izoka rijoka na wamba ngwenda wasa ngwendao ritawe haramala meshato konga hundao wanaume wenji wajundao nziani hunu na weka mnatema ngali zinu ketsuhuja yokana dowana shepia mbatujelewa kana bango ngore muwana washa kar amino kanga wanashe wa kweli harumwensiru kar amini kawata wawonao kawata washuhudi yao riwajuwao kwa kweli riwanao kuplu zinji ziloza kweli bana shanga bo zero wa zaze
ikawo mzazi ngonzo kensi tsena jere mwana yamti haruma problemu ya mwana mauru umzingamanya one henai urudimo ne henai mrudi mwana wala wainga mzuri urudi muze mrudi mfanyo kumbi na mwangalie ngabo bandhi ya waruko wafanyo nyikumbi za timizi ndaru banu ya mwana mzima bali hata ngaboko kwa jaza lwa kunu wakomori komisa wazalo wakomori wajawla ndo hazi washidi wafanyanda runne shaka tumba wandu waelewanao ndene mwana mmekana ndena fanyaro na mnariali yo ngwelewanao ngo batima shalu kana wana wazalo abantu jeru warangeru watama martaba ya upewe namna hiyo leurike banu hene sara hene samdi kapati samdibira abantu ilobure shaka eze salizo pia zijaza shabanga bonamna yo kaze ndwela ngazifanyi wao hamipango yo kana redhulumu awezo tsindwela bazaze nakena diribulane matso babanu kama amirukana zarongo zinu ekale okalizambao zintsirongo salamu zikwangu fakimrada president wa RDDC kamjokana zarongo zinu zikakartu zambo wa baba wazibadili kwano shida badili iritijana bila nandrapo kapati wa baba wajuka ya haruma lasali wa badili rongo wambe banu ngela dumwerenge amri fulani o wana wakeja izondrabo ya hadisa rabo kakarizo nao inu wajuzi badili ndasi na mimrumme nijokanga mnalole mwanamshe ni mwanzao kanalole mwanamshe kungu nanzo mrujua kasina mzee wa hatu mwitsandra mkujo mrehemu banu aliyo wa roho njema basi heni samba onrongo tsombe roho iso nabia yanu hena nrongo zo tsipie roho yahambia mru ekalonga ondeona mru roho yahungi ona harara kutsu amini ye mrungo jisa roho ngo satokana savapa ba mru kafanya ba hena nrongo ulona harara utuzi amini lazima ule hasara lazima umiso hasara leo mratsidwambo kaenga tufanyaje konde maisha basi badiba no problem ile banu dokama ngamwamba ukanga mjufanyaje bande maisha ngamodumo ifanyaza ngo hizo mridimo jizubisangamani ukaka sukiri hodo ufanya ukumbi bande maisha shaye nswabingo tolwa yabwe maisha we hunduje fikiri namne rajina fanya namne rajina ya utsahe maisha shemtije mkabanu mdombo kana banonga mjo yemjo fanyaje kanjarange 10000 erona nike mwanamshe mwana azalo banu kwa bontsina hura maisha badia problemu winji ni wahanyu ze 10000 erona ze 20000 ero manikao kamzunda maisha yukanga mwana wesajiri yukamrwamandu we harengwa komoru jabanu waja ngombe kana banu mrerengwa halahula jabanu lazima fanyo kumbi wakubali wajisere wafanyo kumbi shabo kejabira tuomwa waje wadema ndokanga la mwodu wafanye waendelea honi yekana ushindende da honi yabo mbaba ngo subutunde machondo ambe mrume ukana yabo nikalivre de famille bati mrume ulokomori ujolole mwana hangu heada ahotsu binadamu adokana baraka zinugo ko wajuzi hawanda si ne munyu ufanya ne munyu ufanywa zengo wewe ubodwalo wele udesido kanga mnalole mruko bengwa katina papiesha wimrujo shinda rienshi emesha hatu riono zendwela raziwono mala oni hatu haina mraju hatu onda mbayahe na kokwahe haina mraju hatu onda mbayahe na kokwahe dwela umenye sevre kahinu riziki shatinde namna inu papa mashononde mwenao business kartu fanya dola shazino business leo ngejo ukirisha leo ujolole mrumshe ukewe na ebanu mwelewani mfanye ukumbi mrudi mdungane mwelewani mwende komori ndi mwafanye mashuli vala yonga tujohelewa pasko mrumishe mwelewa nao yokawati masula hayabo pasko mrumishe mwelewa nao mluba zima monoka na rota ko habazima mwezero goza kiada na mela shazinu maguinu maluni unu uone listi jazi wa hato wa hafado vumbulwa na bala hata ngazendugo zile ngazijirio kwa twambiwa shabale mana wato listindri dabokobo wallaha yokagabo shuhuli wala haulo kagabo shuhuli wajo kikawa vumba mjomba hangu yabo mjojo haba mjomba wangu vumbulwa ditema pesa umuhimu de mapesa umuhimu we mapesa la tulobala rengele kangala mapesa lila ekendo lemenye hayo safara hao ekendo la kejamenye habubahi salam jonde zenungu ikaunga rizunda warumwa ensi inu ni yola zima rizurongo ukahaina samdi leo rizamba ukarizo shinda wazema shuli alwa mumji hunu mfumo jao karna ushinda wazema shuli alwa mfumo jao milozo mwana amani na jao yotsindi kartusi rema yokanrwa kengo ne mapesa wanro furahi shawaruna wafurahi ho kweli waruna wafanye ndola ho kweli waruna kotize mapesa mrumena mrumishe ho kweli hawa wafanye rogo za hawa
rekazo ndrabo rekawende warange dhahabu waili waikaza rekawende waparama pesa wafenja shezo za hao waili shazinu za kanale wazaze hinu sikunga mwene kwa golwa kwezela sali yani balazila mipango ya hanyu shabana ngabo mzima harumeze kupluzila ya tozi jua balarida aza mina mwana mer hadisi rikubaliana ngandora rafanya mashula la sali shabana ngabo juu kama ngabo jukore mwa bweshe hitwa yani mwana msha sangu jozi juko jiri titia ukumbi utuo yabo wawandu wakaulolana basi mwono mwana mme yani hani hapaze ngile hata mrasa toke mwana mme haparsa kulori ko tsinde ya hahe na karavati ya kanjema basiri wono mrumsha hosi hata yani mrajo fikiri wale mrumshara mchelambe gako njungari ni yake tsile ni mrumme ani hazimbi hata umhonongo jao katoza tushe mrumme mrumme usango joke nunga makondo atubisiwa halafu doelekeze karavati no ishale jimbo lazaza ka habiribala bale so binu ko dutolwa kutsuso garini ho arambio wazirodi goni shabuko kubalodo la sali urengele so udola liara nzuma ndo la hela sali hata wadi watema na mshe urum honurenge milero umreme mwanamshe wetwa juu halafu bala rufa la kufanya mashuhudi etwabiri huwa ngo provar nationali ngawena sashe balaze kursu za hopia utamwe sashe ngodore nga habuaso bala ngolesha mtsana bala ulesha masihu bala ayani urudutse baba hano umazano hende ya ulazi utipweze nyile ukemruba na bwalo hula kwa tungojikaza ke mjombango ngemanga mjombango asanji ya hairaria na bonga wahunu kutuja hurara ndini wa hairaria mjombango hairaria waraba kanaho enda hende hairaria ewe hairaria kwa hairaria le kwa shile nzima ebonge yinu wajua shanje da sisi darto shanje wasi wondona lole ni kubalukana mwanamshe wa kweli mwanamshe nga mumjuo mwanamshe ri hadisi binaye mwanamshe ingu nanzo shabo ukombo harumola arengwa komoru jabanu yafanya ukumbi harumamezi miraru ya mbodu afanya ada basi harbi kaja kaudola la hofu kolisha wala alazwabo hosalo hata pakaya kubaluka garjoda komoru afanya mashuhuli eramu manade helimrele wao boya haraya habato livre de famille ba saru rubana harusimrajina yemzee hajuruge hun hizo lazima rizirongwa za twadojwa kangaziri sawo sinjema vandrizalwa vandijeritsa maisha mwensinu vano eni mrungulidwa no hao eni mrungulidwa de afanye marongo ngabantu wawazizwa mahunu hata kwa tsujuwe namna rensho hunu unumba la kimasera wangu fikiro kama numruge manga ngena mahakume kajaja waha ungemanga ngena mahakume kajaja na gari ungemanga ngena jao kajaja na jao ava kutsujuwe shilo kamtsujuwe zilo banu mruganzo mna paksi hata mrakatsumunda mruganzo mra declare mwana hata mrakatsumunda mruganzo jawa hata kasumkinishiha abo mjukojani wa henyu bache abahasi wa abanga mine papier ngamli babili 200 euro ngamina dhamana amanzo libe nyumba ya 700 euro manzo ngalewa na manzo fenja alafu ni wasema hakume hadi na kiradi rijukana kabatsi na maisha maziro ya kansi ya zidi abo tsijubano no kabatsi maisha mema ya kansi ya zidi abo tsijubano haila namna mwanadamu yaji juge wae yani yaji tangia wae ya ukalitijitangia kanga mwadwe baanu ikawe ubanu mruinga rituele wana karali kume kaja usalam mzangu janeti karali kume karali tsanu ngamjoshele nsakanyamine mruoi rifenjao rendejao tarwa swidi zonga jumkinishia gasimkinishi hao mratujole wakabonga mremo wana washe ngamremo banzi ya waru wafanya umaduni huo na bonga mjukana tena emana banzi ya wana washe salamu swali Ismail ngamjukana banzi ya wana washe wanja warumeze piège zinu watilo ni mavamana yokango unawa sible kana leda holile mjomba wala ruari ekari nje mwana mshaola limabo kana jaja yalwele mwana hatu wongwa jufanya ni rujo kwanza yani wongwa remao shalobano mapesa aliyo jukauroha chakwa twanga liele namna huna aliye dola rijunu kasibanu ngareshio kartwanza rambilaneze kweli yode manarululu si umu risongojo habano azalina lawe garanzore de komori rijundu kane henisamresho kana ngabo na ngenge na babahanuko yende kida harmo place komori ngwanzo awane place lata ni gangirre mwanzo hono hata na jawana siwa rokola de muri ya makini
ridiwaze babizarogo za komori rikayenro rifenja ushanga rijitangiao nai haunga ritangiwao nai benge sualainu Salam Ben Ahmed sualainu inu sualekao gelazimo sisi mrajibadili wae wondo afanye dola ujibadili wawe utikubali mwanamme bani hangu wangu mwanashe wangu odwalo le mwanamshe kaansi ufikiri anu leo na imadaramba mrafanye salatul istighara mria swali ya lindiye yaonde ekabo heri ukananga amwa ngawa aya onesokana yambukana Mwenyezi Mungu yakaonesa moyo onesokana asa antuhibbu shay'an wakatinga mjujo hanza rongo wa huwa sharrun lakum na shari shahangu wa asa an takrahu shay'an wakatinga mjujo hambaza kuzinu zanza wa huwa khairul lakum na ila khair yahangu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun na Mwenyezi Mungu ndujuo sisi kartujomba urongozi ebenge yode maana hay salatul istighara kangwanzo dua lole haungololo ufanye salatul istighara ulinde Mwenyezi Mungu kaondo ujuo ujunika milamu ujunika mifano ili wewe uelewe hauye roho ya haho wawe wolodo na mru ushindora bwekana we mru wa kweli ueshide mnaye kuja paro mwana na miva kutsumwa na kaijao kutsona kai mru anzwar nake kutsona ja ujideside bala shaka ngwani saduti ngokozo ye roho kutsum amini ngono kawe mru jao ngono kawe mru wanrueji ngono kawe tsimru kadha yani dola mwana mshawae mru stahamili baba mrujo kana mwana hafu mru stahamili baba mrujo kana papia za Faransa mru abo hazo mru stahamili baba mrujo utama peso posho ni watamani wa hule kostumu njema ya tawa ustahamili hulisibiri huzungulia hutsahe ujo kufana nawe ujolingana nawe ubaki ili ukamwamesha mema yende maana kwa baya hatu wala wakahoenda ndo mmono kabati atuju hatuparsa mbaya hatuparsa koko ikawa kana mo sheka kwa jakana mwezo mbali sheka wakango tuparisa azambaba hao na azamtaza wachoka bazima ukawo wakahoelewa ndamna yodunga mrumshe mrake denae sisi de vovo terneti haja stories tilwa ani mruha unumrugu zino banu mruha bezamenyo uso hasile girikuta wa mwendo kutawa sabungu ono ndeza honde mwana meona yakonda mukumbi mwana mshaje hata na mwana mme atungo shanje kulori mratungone ke kulori angani abange mwewu abangufana na mzungu abangufana na mturki banabahanu abangufana na mkomori yani gudona furaha bahabale mzade shakatone mzade sura ya helilio ikahimi bazima katonza bwe matwa mbone chabala ngumbalo ende bala ende ya mtomlele ya mzunguse enswabili rumone boulevard national wenge yonde made kautikana nifanye muhimu kwa zatu na kirat mafundi baadhi ya mafundi kaudumimia wezendo lazima mzifungao na mkiradhi mjukada emrumedo jujo wambenga mnadole watina wali watino kamba bangu ngeta koro shemru mshaka na ujuwa ulolwa watina mbaba hayo kaya kedakoro awe mwana mbae haumbaba yaza mbabahe yani de fami ya kibabe ya kihobabani pakawo wambe rikubali mwana woi ya lolwa ni mru fulani shafundi tsodo jirenge hambo kana ngamjojo ufanya zendola bangono Masri avayo kayale warofanya dola yotile mahari shabaha ya hiru shabahu muakhar sadaka yani muakhar sadaka habo wakaona ze problem zinzijirio ikonga mwanao kana zendola za hatoli zimenyao bano gihamade mvu wa heli nyao henu siku la sali bar dimenya la sali bar dimenya la sali panga mwanao stories njabano no siku basi wa Masri wafanya taratibu wafanya muakhar sadaka yani hama kontra yuka ngarkona mapesa tsanu rehensi bana avayo njia harumendo dola ejotira hema nyanya ngurengo mapesa no ndiake na maisha basi haina mru remana mere mwana mshembu todoria yukane dwanza fanya mzaba na bomu akhar sadaka ngodo yewe abon sula uzani fanya mzahani manene mru mangu wangu sula uzani fanya mzahani manene mru mshangu yedi daraja ukana hatte kamru halolwa Masri imru mshahafu hawe mru mehafu yorari okemru mshawlar dalolwa tena yani mrugu kona garantu kane mru mshawina mlola wende wangu ujitamania ujifikiria unoke mru mshandoi shakabati ulokana so kubali bango jokana tipata menji wokumbi sende nyikumbi ni unataza kabazi malala yaweka kuja kubali bomwana batili hasara dengo ujumto wenso abili so mrengenso abili enso araru mtowe mpoende zahi yaboje jusi dola
Halafu mwanamsha mzima yatoka juma ukumbi na kera doka baraka bajazi rire Mwenyezi Mungu rijokana kama tiro ngonje mama mtsanganyi ho mrume na mrumshe ika ukansiro ika lewondo lola na rikimenye isa yo de hali warujo lola na wabana shai mipango shimina majana makabiri fanyo banu na kera doka baraka ristope wenge yode direct kawe dimi sabanu usikwalelo unu sinjiambo padwa hemanama mtukufu Kems siwanesokana Kems umru kunga siwangarwa na ubana sina haye usikwalelo unu haide wa hede Porto Plant hairo convocation haibalo usikwalelo unu ndo gendarmerie audo polisi zizima hapo haukaya hahimi hakaudai ndrongoza hema zababi yokanga kwa tufanya hazi na ungwa himila mweda ula hamvu warongo wao warongo riski halafu haka na shono de ko yokani shorangu hale yenkandu yava ya yonkandu ya la Pakistani wala iroha hatosho no da shizingara habo ya rongo wao wadiwa tafsirukana Kems harange shono de akomena so baba wabuda juu wedwa wamfanya hizo abole ongulidwa uitweri edia usoma swala yayo mkinisha fungwa benge serikali na mjukana wa wanawe balinu hakweli wanzu watu la mahasara wenge Kems wema nyasi wana mbana inu kwa yushukuria ze juhudi za mwa daula jelukana hashukuria we pare ya heda buda juu watsahawa la mazababi ukana yondo kwa generali ama watsahawa mazababa waundehazi wafanya yonde mana kawa jahansi arumeze kampanyi zinu waduwe nesa yukana washemeze watsahe washinde waundehazi wafanye Kems na telaki wa kwa tiyama dasi ikaw ngarejunda ubanu shonro wa shokomoni abala dhima lobo mloba dhima waondoze faida abala dhima bao washemeze waondoze faida za serikali wenge nsuo no kana zongo za lazimu Kems dala zo bao wenge adho na mjukana yoti dela he hadisi Kems umrulo sina ira tasira jio armaze ze rezo zenu rifikiro badhima rihadiso badhima ili rishinde rundu shenzi wa he ebwana yenu sinjia upado heze dola yokana Mwenyezi Mungu mahususi mafundi ndio mda tsirenge bahasha mrata dezo soni haduwazo kana yoti dela Mwenyezi Mungu yambari fanye ze dola wadazahatu hazari fadhu ze dola zinu na rehenso wana watsungue wanze mru wa manzao rifanye mashuli ya juka ya kweli ya furaha riwono wanruo wa ili wakarma furaha shardi hini wakatano na mashuli ya nadi karsungona usi upande irono furaha upande ala kula hali abu tusilamu garjona na wakati wasaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.